Image Paodam Ming Tabiriba Sungbu Yumnam Anuradha Devina Ikono Krumzeri. Huzek Maruiba Pauda. Chief Minister N. Birena Swadesh Darshan Iskringi Makada Pakatpa Manipuri Spiritual Circuit Nasi inaugurate Tray. Asamna Manipuri Singi Oba Autonomous Council Pinabagi Dabita Raduna Siljarda released Cray. Loinana India da COVID-19 Nagi Pakibagi Chang Chada Murpudara Mangadas Bay Manga Onyo Cray. Hose Pausan Pizeri. Manipuri Chief Minister N. Birena Swadesh Darshan Scheme gi Makada Paikatpa Manipuri Spiritual Circuit ngasi haunabi matungina inaugurate tawkray. Department of Tourism Government of Manipur na sinduna ngasi Manipur State Film Development Society Impal da pangthokiba tharamda hairiba Spiritual Circuit adu inaugurate tawkibani. Hairiba Spiritual Circuit adu da component manga yauri. Components sing adudi Sri Govindaji Temple, Sri Bijoy Govindaji Temple, Sri Gopinath Temple, Sri Bangsi Bodon Temple, Amadi Sri Kaina Temple de. Ministry of Tourism ge Swadesh Darshan Scheme gi Makada Lupa Kro Yankayum Dursangba Development Project asi State asige Public Works Department PWD na work agency oibane. Tharamadugge athoiba atiti gi warolda Chief Minister N. Birena Phongdokibada State Sarkana Tourism Sector ge Saukhat Thaurangda ehenba priority piri haiki. Delhi the Prime Minister Narendra Modi ji ki makhada leiba dung BJP ki sarkar sina aikoi Northeast aduga particularly aikoi Manipur da thambiri ba thajaba nungsiba care toba pibiri ba kano mayam aikoi importance projects mayam se aikoi praja ga loina aikoi punna husi phawda yamna smoothly chali aduna sugumba governments ki makhada aikoi Manipur sigi shape ama maung tana semo vibe se ngasi leiba honorable minister MLA aduga party ki lebido mayam punama aduga Manipur ki praja punama ti daitani aikoi ki thongni. Tharamadada Union Minister of State for Tourism and Culture Prahlad Singh Patel na presidential warol piraduna spiritual circuit asibu loishinbagi dama state asigi miyamda apenba phongdokhi. पुंगईबा है जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो गई है और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उनको मान्यता दे और भारत सरकार को भेजे ताकि हम उनको भी पेंशन का प्रबंध कर सके। ये व्यक्तियों का भला नहीं है, ये संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मैं हमेशा मानता हूं कि नए नौजवान लोगों को देखिए कभी भी हमारा कल्चर जीवन यापन के लिए तो अवसर देता है लेकिन जो भविष्य की हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं करता। तो दो हमारी ड्यूटी अलग अलग है। संस्कृति के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है, उससे हमें जीवन के लायक बहुत धन मिलेगा कि नहीं ये महत्व की बात नहीं है। Tharamadada Agri Minister Oinam Lokoi Singana Guest of Honor Oibagaloinana Water Resource and Yes Minister Latpau Haukev Education Minister S. Rajan Transport and GAD Minister Bungzagint Walte CAF and PD Minister Topsom Chaitaberta Mahut Minister Okram Hanari Yauna MP Singh MLA Singh Chief Secretary Amadi Sarkage Makok Thongba Official Kasu Saruya Ki Hairi Manipur da hauki bapung kunmari asida janem population gi meo kuntrani pant dauna positive oiba thengna badagi state asige COVID-19 compound case lising kuntre chatrok marphumari sukre meo amata laikhidabadagi Pau late tabana upon bus sikibagi masingna chahunga contrataret abadi meo chamaga contra humdoina disas taukibadagi upon body cover taukiba masing lising kumanga chatrek Humbudramapan amadi active case dana meo lising amaga chamanga humpuni pant leiduna Manipur ge recovery rate chada marpudara humdoi dasmik ama amadalere. Ngasi nauna COVID-19 positive oidaba meo sing adudi Zenimsta Taranitoi Maipakpi Health Site Thawal amadi Churasanpurda amamam Isen Diagnostic amadi is a hospital da Mari Ras Medicity da Taruk amadi Babina Diagnostic da Nipade.
नौना पॉजिटिव ओइरबा पुनमक लोकल ngaktane मखोई लोइनमक कोविड केयर फैसिलिटी फंगनबग लोइनना मेडिकल प्रिकॉशनरी मेजर्स सिंगसु लौखखरे हाइरि हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के ओइना मियोई अमत नौना पॉजिटिव ओइबगी पाउ लेतबना डिस्ट्रिक्ट असिगे अपनबक कंफर्म केस मसिंग चत्रुका मरफुदरा निपादा लेरी हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 अपडेट रिपोर्ट पल्ले रिपोर्ट असना मखा तारिबदी डिस्ट्रिक्ट असिदगी मियोई निपान लाइसेट असना मरम ओरगा लेकिद्रे कक्सिंगदा हांगलिबा कोविड केयर सेंटर दा कोविड पेशेंट तरनिथो लेरी अदुगा अतै मफमदा हांगलिबा सेंटर सिंगदना मियोई यांखै निपान थमदुना ट्रीटमेंट चथरी डिस्ट्रिक्ट असिगी मियोई लिसंग मगा चमरे मरफुदराना हौजे होम क्वारंटाइन तौरी हाइरी इम्फाल मोरे हाईवे वेलफेयर कमिटी ना क्रिसमस कुमैना लाकपदा इम्फाल मोरे लंबी असगे नागेत खुंदारिबा खुलसिंगे चर्चिंगदा कोइना सतुना याइफम मगोल पीबगा लोइनना चिनी खुदोल तमख्रे ngasigi yaifa pausent piba amadi khudol pibage thorambadu इम्फाल मोरे हाईवे वेलफेयर कमिटी असगे एडवाइजर ओइरंबा आइस वांगजंगदगे लैखिद्रबा होलखो खाई हौकिबके युमदा अचंबा थौनी थौरम अमग लोइनना कमिटी असगे प्रेसिडेंट एल सुभाषना लमथाखि याइफा मगोल पीबा अमदी चिनी खुदोल पीबगे थौरम अदुगा मरि लेनना इम्फाल मोरे हाईवे वेलफेयर कमिटी के प्रेसिडेंट एल सुभाषना फोंदोरकपदा इम्फाल मोरे हाईवे वेलफेयर कमिटी असी हौकिबा सही लिसिंगने तरेता लंबी असगे नागेता खुंदारिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगे मियोई सिंगना पुंदुना लंबी असिदा चथोक चसिन तौरिबा सिंगे याइफनबगे दमक सेमखिबा कमिटी अमनी कमिटी असना अखोई मसेनगे मरक्ता हेना नुक्सी चानबा पुरकनबगे वखलोंदा याइफा पाउजिन पीबा अमदी खुदोल पीबगे थरमसे पांगथोकपने हाइखि कोविड-19 मरम ओरगा मणिपुर लेरिबा प्रजा सुखी असुगी मते अवाना मैम थेंगनरे अदुबु ईश्वरने नुंसीबीबदगी अखोइना 2007 दिगी हौना हजिक्ति एसएन हाईवे 1 हाइग्रे मतमददी नेशनल हाईवे हारमी अरे एसएन हाईवे 1 मोरे हेक कक्सिंग लौ हाइदगिना मोरे फाउगी मनुंगदा लेबा अस हाईवे सिगी मताइदा ताबा खुनचिसे मसी अखोइना अंगंबा हैप्पी क्रिसमस अदु हैप्पी न्यू इयर्स हाइदना अखोइना अंगंबा इम्फाल मोरे हाईवे कमिटीना खर खरा चामरा खर खर येलगा कोई नुक्सी चानना याइफा मंगोनी मिनबनी मणिपुर पुलिस ना स्टेट सीदा थोन निंगदबा थौदोक थोन दनबा सेक्शन थौरांग लोखटपगे सेक्शन थौरांग लोखटप ओइना ngase ayu इम्फाल ईस्ट के एडिशनल एसपी उप्स अमदे कमांडो उशिन लुसिंगबा कांगबो अमना कोंगबा बाजारदा थी हुंबगे थबक सथरिंगै मनुंग ayu की पुंग मापंगा मिनिट निफुमंगा रोम ताबदा कोंगबा बाजार के इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर मयागे खोंगनांग पांबी अमदा रिमोट कंट्रोल के आईडी बॉम अमलेरमले बॉम लेरे खंगबदगे अचत ओक थिंगलबा मतुंग तरमंगा सुबा अमदि तरतरुक सुबा असम राइफल्स के कांगबोगे बॉम एक्सपर्ट टीम लाक्तुना बॉम अदु असोय अंगाम यावदना लौथोखरे मफम अदुदा इम्फाल ईस्ट के एसपी लाक्तुना यंगसिंखरे बॉम कनाना थमलंबनो हाइबा खंगबा ngamdri लुप अमतना क्लेम तौरपा लेत्रि हाइरि इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग डिस्ट्रिक्ट टीम जिना अखोगी तीबहुंबा हाउस टू हाउस सर्च अदुगा एरिया कोडोने सर्च मखाताना मथंग मथंग चथरक पैसा असी सिगी कोंगबगी हाइबा मफम सेइसा आईडी मा कोइना थेनरपनी अदो कोइ टाइमली मतम चाना मदु लेरमबदो कोइना थेनरपदा मदु कनामता करिमता लेदना कोइना डिफ्यूज तौरगा करिमता अकाइबा मक थोंदना मतम चाना कोइना मदु कोइना मक कंट्रोल तौरगा अदुगा पत्तली बलमी याम डाइवर्जन पीदना कोतना डाइवर्स ने कनामता करिमता तो काय थोंदना कोइना मक थवन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नोंपोक संगमाई पुलिस स्टेशन ना हंदक इंडिया के ओइना ख्वाइदगे फबा पुलिस स्टेशन अमसुंग अपिकपा स्टेट सिंगे ओइना लॉ एंड ऑर्डर ngakpada ख्वाइदगे फबा पुलिस स्टेशन के माना फंगलपगे नुंगाइबा फोंदोपा अमसुंग पुलिसिंग 2030 हाइबा हिरमदा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अमंग असे नोंपोक संगमाई पुलिस स्टेशन पंगथोखरे डीजीपी मणिपुर की लमसंग मखादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस थवाल अमसुंग नोंपोक संगमाई पुलिस स्टेशन सिंधुना पांगथोखिबा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अदुदा मणिपुर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एलएम खौते एडिशनल डीजीपी एल काइलुंग मणिपुर पुलिस के आईजीपी क्ले खोंगसाई मणिपुर पुलिस के डीआईजी सिंह एसपी सिंह एसडीपीओ ओसी सिंह सु सरुयाखी
Brainstorming session aduda 2030 da Manipur Police asi hena phaba masak thokpa miam da hena phaba department ama ohenba ngamna bagi matangda kumna khananai na ke ngasigi thoram aduga mari lainana athoiba mitungge warolda Manipur gi DCP LM Khautena handak Nongpok Sengmai Police Station na mana phanglapa ase ekhoi punamake imaine matung tarakpadasu asigumba mana ase hena phangnaba honabagi mathau tai matam punamata police singna kathokpa amaga loinana state asigi miyamgi yaiphanaba hena magulleiba police station sing ohlese haiki All Assam Manipuri Youth Association Amiana Sinduna Assamda Manipuri Singi Oiba Autonomous Council ama pigadabani haibagi demand tawraduna ngasi Silcharda mega rally ama chatkre Ikola Manipuri Peradagi Hauraga radio station Manaktagi Amok Police Parade Ground Gi Lambiram da Chatuna Devdut Ki Lambiram da Laktuna DC Office Mamang Pawasatke Masing Yamlaba Maitai Amadi Maitai Pangal Ichin Inausing Kiana Equigi demand Pidaba Yaroi Manipuri Autonomous Council Pidaba Yaroi Hibernisingba Kolaukia Lautuna Sake Matungda DC ki Kutangda Assam ki Chief Minister da memorandum amasu pisin ki ngasigi mega rally aduda site parisad MNC MSU MMDO AMSU Marapai Lop Singh A Triple MPSA North East Bengal Association Loinana Kungang Kiadagi Club Singh Yamna Miyoli Singh Marimungna rally aduda saruya ki ngasigi rally aduga mari lainana Amiyage Chief Advisor Khetri Mayam Kundana Pundokibada Karigumba Aikogi demand ase December tha asigi winter session da putoktuna Kana Bidrabadi Masidaki su hena akanba khongjang sangsilakpa yai haike Masida train amadi national highway sing tingjinduna Nanda cooperation movement sangsinba khongjang kya chatharakpa yai hainasu kundana makata ke Indian Medical Association Ima Manipur State Branch ase lamjaningai oidaba National President Appreciation Award Panglapakaloinana Association asigi State Secretary Dr. Ngangom Arunkomada in lisingani Taramapan Kunda Magna Taukiba Meritorious Service Kidama West State Secretary Award Supirakle Award ase panglakpada Ima Manipur State Branch na yamna apenba phongdorakle Ningsing Bayabadi Association asina state asida COVID-19 ge awareness campaign kaya pangthoki maduda pandemic asiga mari lainana Facebook live program ge episode kunmari sandoki amade COVID-19 ge awareness drive chani gi mathakta saruyaki makatana asigumba waraba matam sida association asigi Ima CGP wing academic wing of Ima and doctors on pedals dove Ima ge cycling wing su semki haina Ima Manipur State Branch ge cherola mana phongdorakle Karigumba lenga kasina paikhaliba war on drugs ke mission asi thamoi sengna changsinba oidabadi lukhosai jaugi case asi assistant SP TS Brindabu napta nauna thamduna case asi amukana thigadhanba natraga CBI gumba independent body amada sinaduna thigadhalu haina Congress MLA ke Ranjana phongdorakle Wapamasi Kaksan Kuna Municipal Council ge 1/5 ta pangthokiba BJP da leiruba miyoi kya Congress Party da nauna yauropagi taramna opage tharamda haikibade tharamaduga mari lainana MLA Ranjana Makatana haikibada palibalenga ka asina paikhaliba war on drug mission asi thamoi sengna paikhapa mission nate mission asi war on business ke mission ne haina miyamna Kanna hainaringai cherakasida lupa crore kaya ka kunana phakiba lukhosai jawbu mara leite haina thadokiba ase yamna laibak thibane case ase haurakpadagi hauna Congress Party na aroibada achumba while fangloi haiba ase khangbadagi assembly da CBI da sinanaba kaya khana haikrabasu lengak asina tasinade madugi mahot case asibu puthongnaba honakhiba napki additional SP amadi court ki judge pauba Maram Chadana transfer Tadoki. Loinana case asida BJP ki lusingba amadi lengaka asige maru aiba phamnaiba kiana kut tingzintuna aye apan pike haibasi Brindana kota langkha kiba affidavit ta yaukrabasu laikrabani Maram asina lengaka sina asonba bioi amadi
चिंदा खक ड्रग के मायोक्ता लाउबगी महुता लुखोसै जौगी केस असे नौना तिगदन से हाइकी नसाई लुखोसै जौसी थारो लबायना अश्विनी कुमार को मतंदुगी वाइस प्रेसिडेंट अहुम लथारा में बिंदाना याद्रे अदु मथंदा डीजी न बिंदा से कौरगा नन चार्ज से हंदो कोटे लोथुसो मथंदगी हारने मथा इहि कनानो होम डिपार्टमेंट की ख्वाइदगी चावसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मसीनी मथा खैरगी कनानो होम मिनिस्टर ने कनानो चीफ मिनिस्टर श्री बिरे ने मसी अइना हाइबनते एफिडेविट यावने अदुगा मीडिया दसुमसे भाइरल ओइरबने सिनी लायो पोसे सोमदना वार ऑन ड्रग वार अगेंस्ट ड्रग सोमदना असुक्यामा करोड़ पुनग तरह की भेलू लेबा ड्रग मयामो फारगा चासी खंदो मा थाबो ओइना सोमदा हाइबा सिबो मसीनी वार ऑन ड्रग सिबो करम मखनी वार ऑन ड्रग हाइबसे ए सरकार से क्वेश्चन तोनिया अमरमदा ड्रग्स के केसता चेन्नई हाइदुना सही अनि मखाई जेलदा लेरुलवा हानगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चंदिंगी लुखोसै जौ हौखिबा था असिगे तंग तराटेटा NDNPS स्पेशल कोर्ट ना महाके मराल लेरमद्रे हाइना थादोख्रबगी तुंगदा ngasi मोरेगी तोंगन तोंगनबा कुकी लोफ STC KKL मोरे ब्लॉक MYC KSO मोरे ब्लॉक KWU and HR KCA मोरे ब्लॉक अमदे टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट के लोप कया यावना ngasi ओपगे थरम अमा पांथोख्रे लुखोसै जौना इम्फाल मोरे लंबेगे जमुनोम विलेज हेक यौरकपदा कुकीगे तोंगन तोंगनबा लोकयाना तरमना ओपगा लोइनना मोरे टाउन चंपावबा हराउटेमना मियामगा लोइनना लाखी महाना मोरे टाउन यौरकपदसु कुकी लोप अमदे कुकी मियामना तरमना लई परेंख हुक्तुना हराउटेमना ओक्तुना हिल ट्राइबल काउंसिल फावबा लाखी तुंगदा हिल ट्राइबल काउंसिल मोरेने सिंदुना लोपसिगे ऑफिसता लोखोसै जौ ओपगे थरम अमसु पांथोकी हाइरिबा थरम अदुदा ADC चंदेलगे एक्स मेंबर कया BJP के स्पोकपर्सन बेंजामिन माते मोरेगे तोंगन तोंगनबा कम्युनिटी के लुसिंग कुकीगे तोंगन तोंगनबा लुपसिंग कयाना सरुयाकी कम्युनिटी लीडर्स सिंगना महापो तरामना ओपगे थगत वारोल क्यासो थमनखे ओपगे थरम लोइबगा पावगे मिफम अमसु पांथोखे मिफम अदुदा लुखोसै जौना फोंगदोखिबदा लैबक थीबा थौदोक अमदा हौखिबा चही लिसंगनि तरानिपानगे जुन थादा ड्रग के केस का मरी लेना मराल लेतना कैसम संगदा लैरखिबा असिदा कोना चार्ज सेट फ्रेम तौदुना हियरिंग सथरखी अमदे हियरिंग तौबा लोइरबा मटुकदा ट्रायल तौखी मसिदा मराल लेरे हाइबगे प्रूफ फंगबा लेतबदगे महापो कोना थादोखिबने हाइरि ट्रायल तौरिंगै अमदि हियरिंग तौरिंगैदा तोंगान तोंगानबा CHO मयामना प्रोटेस्ट तौदुना महापो ड्रग्स लॉट अमदि किंगपिन ने हाइबिदुना महापो अरानबलोमदा उहन्नबगे अतमनना महापो टारगेट तहोलगा फरमबने केस असिगी हिस्ट्रीदा फाख्रिबा पोलम सिंह असिबो कदाइदगे फाबनो कनागे युमदगे फाबनो हाइबसे लोइना लेनरबा ngaktane अमदि मा की केस असिबो नाथैनबगे खुलाई ओइना सिजनतुना ओपोजिशन कांगुना सरकारबो नो कॉन्फ्रेंस मोशन पावबा थांगलमे अमदि केस असिबुसु अरानबा ओइबा मरमना माइथिबा फंखी मसिदा महापो कोना मराल लेत्रे हाइदुना थादोकला फावबा ड्रग्स लॉट अमदि किंगपिन दंडी पीगदबदे हाइबा असि इंटरेस्ट अमा यावबा अमगुम तौरी मसिदा महाके मिंगसट थिहनबगे तौरक्लबदे मखोय सिंह अदुगे मथक्ता डिफ्लेमेशन सूट तौगने हाइख्री हाई कोर्ट ना मसी होजिकी जज सी हाई कोर्ट दगी थारा आगा फेल ट्राई तौरम मतुंगदा मसी लैंडमार्क जजमेंट सी ताखिबने अदुना कया मयाम प्रेजल लेरबसु मॉब जस्टिस होनरबसु जज गी सीनियर ओइबा अमसुंग ज्ञान लौसिंग लेबगी मरमना महकना मदुगुंबा खंदेदुना अचुंबा जजमेंट पीबीरबगीदमक्ता यामना थागतजरी कोर्टबो अदुगसु यामना इकाय खुमनबो उज्जरी चाइल्ड एडवाइजरी बोर्ड CAB चंदेनगे अहनबा मिफम ngasi चंदेन हेडक्वार्टर्स द लेबा DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल द पांथोख्रे
Chalan Advisory Board CAB Chandan ge chairperson to Oidaba Deputy Commissioner Chandan Mayanglambam Rajkumar IAS na Mayai Tangbanda Langsinduna Pangthokiba Mipamaduda SDO Singh CMO Chandan District Social Welfare Officer Chandan Chalan Director Chalan Center Coordinator Amasung Mari Lainaba Loishang Singh Official Singsu Sadugaki Mipamaduda Chalan Advisory Board CAB asi Mathau Ningtina Pangthoknaba Honaduna Angang Singa Badi Lainaba Thongdong Wathok Sing Thohandanaba Honaminabagi Matangda Wapam Sing Pongdonake Haide Lebagasida COVID-19 nagi phakhiba gi chang chada marfudar manga dasmik manga ahum yaure hokiba pung kunmari gi manungda COVID patient sing lesing kun manga hena phakhi Hal Ministry na haikibada phakhiba gi apunba masing lak marfudara taru hen kre active case gi masing na chaurana lak ahumga lesing ahum lom oire Madam sana khangdo hoba madam sana tokhaina thamauba amadi standard treatment na phabagi chang hengalapani amadi sebagi chang asi hantharakibani Hauziti nomagi oibada sikhibagi masing chamri sudre masi chada pabada ama 10 mari manga oirabane Indian Council of Medical Research na haikibada haukiba pung kunmari da mioi lak mapan hena test tawkibagi apunba masing crore tarataruka lak kun yaure haire Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Prakash Javadekar na India da kabokaigi oiriba phibamge matang da phongdokre kabokaigi estimation adu all India tiger estimation ge mari suba cycle ga manari hairi kaigi estimation ge marik sumba report adu chahi asigi global tiger day da phongdokhibani India da hausi kabokaigi masing lesang taranithoi chanipan yankhaini sure lesang ne taramari dadi kabokaigi masing lesang tare chamapan tara oikhibani Machi chada humpu hengalabadi state singi oina yengbada Madhya Pradesh da kabokoi lisang hum chabri kumatoi Karnataka da lisang marchatret marphumdoi amadi Maharashtra dana lisang marchatu marpudara lei haire State ahum asidana kabokoi khwaidagi masing yamna leiri haire Japanese Prime Minister Yoshihide Sugagi lengana military gi sempam hengatpada yaba pikre April dagi Lakhalaga chahi sida Ministry of Defense na US dollar billion yankaimato dasmek tare pangadore hanegi Prime Minister Shinzo Abe na talamba taramba sing adugumna hauzake Prime Minister Yoshihide Suga su taure hairi Japanese Chief Cabinet Secretary Kasunobu Katona haikibada Parliament mifam singda bhap tahanbadagi miyamna su defense power kankadhanbada yaningle Japana longer range mission singlashile amadi China North Korea amasung Asia gi lebakya da target tawduna military bo training piri haire Hauzik sanbegi pau pizidi Indian Super League ngarang sanakiba matching da Mumbai City FC na Hyderabad FC bo ani shino da thoikre amasung Kerala Blasters FC ga SC East Bengal ga goal amamam sanatuna draw oikre ngasi league asige kontrataruk suba match ATK Mohant Baganga Bangalore FC ga numidange pung 8 makaidagi sanaba hokre hayeng kontratari suba match Odisha FC ga North East United FC ga sanaragani point table da Mumbai City FC na match tare sanabada manga thoiduna point tarataruk phanglaga khwaidagi makokta leiri ani suba Mohant Bagana match taruk sana kibada mari thoiraga point tara homdoi phangduna ani subada leiri Bangalore FC na match taruk sanabada ahum thoiraga point tara ni thoi phangduna ahum subada leiri hojek aroi bada maroiba pau amone pizari Chief Minister N Birena Swadesh Darshan Screamgi Makhada Paikhatpa Manipuri Spiritual Circuit ngase inaugurate tawkhre Assam na Manipuri singi oiba autonomous council pinabagi dabi tawraduna Silchar da rally satkre loinana India da COVID-19 nagi phakibagi chang chada marpudara manga 10 manga ong yokre Image Paodam ngasi gi matang asida loijare meng tabi resingbo amukha na kunjare